mu mezi make gusa ashize abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'Uburundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR ndetse na P5 ya Kayumba Nyamwasa basize ubuzima mu misozi miremire ya Minembwe. Ese wari uzi ko iyi ntambara itari ibihugu bihanganye, ahubwo ari umugambi mubisha wateguwe n'igihugu kigamije kurimbura igice kimwe cy'abaturage bacyo? Iyi ni intambara yagizwe igikoresho cya politike, ni intambara yagizwe isoko yo gusahura isanduku ya leta no kunyunyuza imitsi y'abaturage. Muri iyi nkuru y'ubucukumbuzi tugiye kumanura ibitambaro mu maso, tubereka imizi y'intambara, tubereka uburyo iyi ari intambara ishingiye ku ngengabitekerezo y'urwango, ivanguramoko n'imikino ya politike yuzuye gushuka abaturage. Popularisme yagize ingaruka ku karere kose, kari mu gice cyihariye kigaragaza ukuri kutavugwa ku ntambara yibasiye abanyamurenge. Kugira ngo twumve neza ibiri kubera mu Minembwe uyu munsi, tugomba gusubira inyuma gato. Ibintu byose byatangiye nk'umugambi wo guteza umutekano muke hagamijwe gushaka ifaranga n'amaramuko ku bari ku butegetsi, ibyo twakwita ubukungu bushingiye ku ntambara. Hagati y'umwaka wa 2015 na 2016 hatangiye kugaragara ikintu kidasanzwe. Imitwe yitwaje intwaro yiganjemo abaturuka mu moko y'Abanyindu, Abafurero n'Ababembe yatangiye kubona intwaro zikomeye kandi zigezweho. Izi ntwaro ntizavaga mu kirere, zagabanyijwe hagamijwe ikintu kimwe: kugaba ibitero ku banyamurenge no kubasahura inka zabo. Kuva mu mwaka wa 2017 ibitero byafashe indi ntera. Abateraga abanyamurenge batangiye kubona ubufasha butaziguye bw'abasirikare bakuru mu ngabo za Kongo FARDC. Ibi ni byakorwaga mu rwihisho, tutariminwa amazina akomeye yari inyuma y'uyu mugambi w'ubusahuzi n'ubwicanyi arimo Generali Dekfe Kahimbi, Generali Yavu Firemo, Generali Akilimundosi, Generali Dieudonné Muhima, Colonel André Ekembe, Generali Shikatenda Shabani, Colonel Honoré Katembo ndetse na Generali Pacifique Masunzu. Abasirikare bakuru bose aho kurinda abaturage bihinduye abacuruzi b'amaraso. Muri uwo mwaka wa 2017 ibintu byarazambye cyane. Imidugudu ibarirwa mu magana yarasenywe, iratwikwa burundu, irarimbuka, bikozwe n'umuriro batwika iyo midugudu y'abaturage. Ibi bituma abaturage ibihumbi n'ibihumbi bati ibyabo barahunga. Iki cyari igice cya mbere cy'umugambi wari ukiri muto. Imbere y'aka kaga gakomeye, abanyamurenge ntibahise bafata intwaro ngo birwaneho. Oya, batangiye bashaka inzira z'amahoro. Bwana Rwanyintare Matarata na Bwana Bonfisi Rutebuka bafashe iya mbere, batangira ubukangurambaga bwo gukora ubuvugizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'umurwa mukuru Kinshasa. Bateguye inama zikomeye n'abaturage bagamije gukangurira abantu kwirinda ubwicanyi bwari bubagamije cyangwa bwabibasiraga. Bumvikanishaga ko umuryango w'abanyamurenge ugiye kuzima, ariko nk'uko bikunze kugenda ku mirimbanyi z'ukuri, ibintu byaje guhinduka bibi. Rwanyintare Matarata yaje kwitaba Imana mu buryo butunguranye cyane ubwo yari mu rugendo mu gihugu cya Kenya. Urupfu rwe rwasize ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Nyamara nubwo Rwanyintare yatanze, urugamba rw'amahoro ntirwahagaze. Bwana Bonfisi Rutebuka afatanyije n'abandi bagabo b'inyangamugayo nka Stefano Semujomba na Rubibi Mporana bakomeje inzira y'ibiganiro. Begereye ya mitwe itwaje intwaro yabagabagaho ibitero ndetse n'imiryango yabo ngo bashaka amahoro. Ariko se byatanze umusaruro? Igisubizo ni oya. Kubera iki? Kubera ko abasirikare bakuru bari inyuma y'uwo mugambi bakomeje kubangamira ibyo biganiro, kuko amahoro yari kubicira ubucuruzi bwabo bw'inka z'inyibano n'amabuye y'agaciro. Aha niho Bonfisi Rutebuka hamwe na Gabriel Buhuru babonye ko kwinginga leta yiyemeje kukwica ari nko gusaba imbabazi intare ishonje ikureba nyine. Intare igiye kukurya imbere yawe urayisaba imbabazi.
bafashe umwanzuro ukomeye wo guhuriza hamwe urubyiruko batangiza ku mugaragaro umutwe wamenyekanye nka Twirwaneho. Rero igitangaje kurusha ibindi, kugira ngo Twirwaneho ibone intwaro zo kwirwanaho ndetse no guhangana na FARDC n'abambari bayo, abasore baguraga cyangwa bakambura amasasu ingabo za leta FARDC zazaga kubarasa. Twirwaneho ntiyabaye gusa umutwe witwaje intwaro, yahindutse ihame ry'imitekerereze, filozofi, yabaye ubukangurambaga bwa gisirikare bw'urubyiruko bw'abanyamurenge bwo kurengera abasivile bicwaga amanywa nijoro mu gihe amahanga ndetse n'ingabo za Loni MONUSCO zari zihari mu misozi miremire zareberaga ntizigire icyo zikora. Hagati y'umwaka wa 2019 na 2021 ibintu byahinduye isura, biva ku busahuzi bihinduka umugambi wa jenoside ishyigikiwe na leta. Byose byatangijwe n'impaka zishingiye ku ishyirwaho rya komine y'icyaro ya Minembwe. Kuri bamwe mu banyapolitike n'abayobozi b'amadini mu gihugu cya Kongo nka Eva Baziyaba, Omari Burakari, Musenyeri Sebastien Muyengo, Justin Bitakwira na Claude Misare Mugomberwa, iyi komine yari intwari ikomeye yo kwikiza abanyamurenge. Batangiye gukwirakwiza icengeza amatwara rivuga ko iyi komine ari amayeri y'abanyamurenge yo gushaka uburenganzira ku butaka n'ubwenegihugu, naho bantu atari abanyekongo kavukire bemewe n'amategeko. Perezida Felix Tshisekedi aho guhosha amakimbirane we yafashe uyu muriro awuminamo lisansi. Yashyigikiye imvugo z'urwango, ahimbaraga imitwe yitwaje intwaro, anagira iki kibazo icy'akarere ubwo yatumizaga ingabo z'u Burundi ngo zize kumufasha kurimbura umwanzi umwe, umunyamurenge. Hatangiye ibikorwa by'indengakamere, abantu batangiye gufatwa, gukubitwa no kwicwa babaziza uko basa mu maso yabo, babatoka ngo ni abacengezi cyangwa ngo ni infiltre. Mu rwego rwo gusenya burundu ubukungu bw'imiryango, ingabo za FARDC zohereje kandi zishyigikira ubujura bw'amatungo. Inka zirenga 700,000 zaribwe, hagati ya 500 na 700 ku ijana 45, nuko ushize mu ijanisha 45 ku ijana by'imidugudu y'abanyamurenge yarasenywe, barayishumika n'imiriro irarimbuka, barayicanira kabisa, ndetse n'insengero zirenga 600 zarasenywe. Ibisimbi bare gusa, ibi ni ubuzima n'amateka, ni umuco w'abantu warandurwaga ku maso y'isi yose ikicecekera. Leta ya Kongo yabonye ko Twirwaneho ikomeje kurengera abaturage, ifata umwanzuro wo gukura umutwe uyu muryango cyangwa guca umutwe uyu muryango. Batanze igitekerezo cyo kwica umuyobozi mukuru wa Twirwaneho, General Michel Rukunda Makanika. Gitangaje nuko indi mitwe irenga 200 yitwaje intwaro ikorera muri Kongo yo itigeze igabwaho ibitero nk'ibi. Kuri Twirwaneho ibi byabaye ikimenyetso kidasubirwaho ko leta ya Kinshasa ibabona nk'umutwe wa politike n'igisirikare bahanganye kuruta uko ibabona nk'abaturage birwanaho. Mu kwerekana ubukana, leta ya Kongo yakoresheje uburyo buhambaye, inagira naho ikoresha indege zitagira abapilote, drones za gisirikare, irasa ku basivili abanyamurenge babaga biragiriye inka zabo cyangwa bibereye mu mirima yabo, mu mibereho yabisanzwe nyine aho mu bikuyu. Muri 2021 Minisitiri w'itumanaho, itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yashyize ku mugaragaro Twirwaneho ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, nubwo nta kimenyetso na kimwe cyashingirwagaho. Abasaza b'inyangamugayo b'abanyamurenge bagerageje kenshi kwegera Perezida Tshisekedi bamusaba kurenganurwa, ariko se yabikoze hiki? Nta na kimwe. Ahubwo yakomeje kongera ingengo y'imari y'intwaro na politike yo gukomeza uyu mugambi w'itsembabwoko, yishingikirije gusa ku makuru abogamye yahabwaga n'abahezanguni nka Justin Bitakwira nabo bafatanyije.
ibi byatumye abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi basiga ubuzima muri ubu bwicanyi bwakorwaga ku manywa y'ihangu. Gukomeza kwibasira aba bantu n'ibi bitero kwasabye ko imitekerereze y'abaturage yaguka. Ntibyari bikiri ukwirwanaho gusa, byahindutse urugamba rwo guharanira ubwigenge, uburenganzira ndetse n'agaciro k'umuryango w'abanyamurenge utari ugifite kirengera. Ni muri urwo rwego ku itariki ya 26 Gashyantare 2025 umutwe wa Twirwaneho wateye intambwe idasubira inyuma, utangaza ku mugaragaro cyangwa witangaza ku mugaragaro nk'ishyaka rya politiki. Bamaze kubona ndetse no kwemeza ko leta ya Kinshasa yiyemeje kubarimbura burundu, Twirwaneho yafashe undi mwanzuro ukomeye, biyemeje kunga ubumwe no gukora ihuriro n'umutwe wa AFC M23 kugira ngo bahuze imbaraga mu guhangana n'uyu mugambi mubisha wa leta wari ubibasiye. Reka tubereke uburyarya bwa leta ya Kongo. Perezida Tshisekedi yafashe imitwe itwaje intwaro cyangwa abamilisi b'abamayimayi n'abarwanyi ba FDLR basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, abashyira mu ngabo z'igihugu z'inyongera, abo yise aba Reserve Forces cyangwa Wazalendo, kugira ngo bamufashe kwica abanyamurenge byemewe n'amategeko. Ariko ku rundi ruhande Twirwaneho nubwo yari ifite uruhare mu biganiro by'amahoro by'i Nairobi, yangiye kwinjizwa muri uru rwego rw'ingabo za Wazalendo. Ibi bikaba ari ivangura rigaragara kandi rishimangira umugambi wo kubaca ku isi cyangwa kubarimbura. Uyu munsi tuvugana ibiri kubera Minembwe biteye agahinda kenshi. Abanyamurenge babujijwe gukoresha imihanda rusange ihuza abandi baturage, niyo bayinyuzemo bacibwa imisoro iremereye cyane idasabwa andi moko. Ibi rero ntibitandukanye na gato n'ikiswe apartheid cyangwa ivangura ryakorewe muri Afurika y'Epfo. Gusa iri ryo riri gukorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yagejeje abaturage ku rwego rwo kubafungira mu bice bimwe, babaho ubuzima bumeze nk'ubw'abari mu bigo by'icarubozo. Cyangwa murabizi ibi bigo mu makamps yaba mu ntambara cyangwa ama jenoside yagiye aba, nka jenoside y'Abayahudi abagiye babibona nge ngo murabizi. Byibutsa rero ibyabaye mu gihe cy'abanazi nk'uko mbibabwira mu ntambara ya kabiri y'isi, ingabo za Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi zikaba zarihaye umugambi wo kwicisha abaturage inzara, zibabuza kubona ibiribwa mu gihe cy'umwaka n'igice wose, mu rwego rwo kubaniga kugeza bashize mu mwuka. Iyo dusubije amaso inyuma tukareba uburyo Twirwaneho yavuye ku baturage basanzwe birwanaho igahinduka umutwe w'ingabo n'ishyaka rya politike rihanganye na leta, iyo tureba abasirikare b'u Burundi, aba Kongo, inyeshyamba za FDLR, Wazalendo, P5 nayo ya Kayumba Nyamwasa yinjiyemo nonaha, tutibagiwe n'abacancuro b'abanyamahanga, abo bose baguma umusubirizo mu misozi miremire ya Minembwe. Ibi si impanuka, ibi ni ingaruka zitaziguye z'ibikorwa bya jenoside byateguwe neza kandi bigashyirwa mu bikorwa na leta ya Kongo. Ni ingaruka z'ubufatanye budasobanutse bwa Kongo n'u Burundi bwashyize imbere urwango rwibasiye abatutsi n'abanyamurenge. Ni ikiguzi cy'amaraso ku nzego z'ubutegetsi zahisemo gushyigikira imitwe y'amabandi yitwaje intwaro kugira ngo irimbure abaturage bayo bahinduye nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo. Amateka azabaza byinshi ababigizemo uruhare, ariko mbere y'ibyo ni inshingano zacu nkatwe abanyamakuru kugaragaza ukuri kwambaye ubusa uko kwaba kuryana kose. Niba wize cyangwa wungutse ikintu gishya muri iyi nkuru, kora subscribe, like kandi usangize iyi nkuru n'abandi kugira ngo babashe kuyumva, inkuru igere kure, basobanukirwe neza ibikomeje kubera muri Minembwe muri iyi minsi byakomeye cyane. Murakoze kubana natwe.